ninga liphutha umntana sisi hey mina ngiyazi lento le nomfana omncane kunayo mama ngibizile lo muntu nabangani bami nabangani mina ngiyenze uyayazi kanti manje ufuna empethe mina tshela le nehlisa umoya mama brother King akuxoleni manje sibulisela lapha kunonke emakhaya elami igama ngingu-LAV Prince Lava sinkumkani abandaziyo bandibiza ngo-Mr Nzokulayita mshanami xoleni manje sibulisela lapha kunonke emakhaya elami igama ndingu-LAV Prince Lava sinkumkani abandaziyo bandibiza ngo-Mr Nzokulayita mshanami. Well guys, namhlanje sibhalele ngobhuti lana ekhaya uthe bhuti Lava sindla ngokubona lapha ku-CMTV unceda abantu bengisacela ukuthi ufike nala ekhaya ngoba khona udaba nje engifuna ukuthi ngilidlulise kumama engifisa ukuthi umama alazi sathi ungawari wona bhuti omdala thina singomabiza sabele la usibiza khona so make sure ukuthi sikhawuleze sifike sibe silinde nje ukuthi umama efike la ekhaya ngoba umama ngumuntu ongasebenzeli lana usebenza le emakhishini so ngumuntu ofika nje once in a while so kwanamhlanje ukhona umama sathi siyafika ke sizobona ukuthi ubhuti singamncedisa kanjani kulento lena ngibolise kwakhona umuntu omdala niphilile ngithi Ngidengwa ke ntate. Yeah, ngidenge nami umuntu omdala. Yeah mama ngoba bengishilo ke before silayita ama-camera nalana yabo lama camera mama ngoba bengichazile ukuthi sishuta kanje ngoba kunabantu abasibukelelayo yabona la eshowini yethu ku-CMTV engathanda ukuthi nawo bebe part of le conversation esinayo namhlanje ngoba bengichazile ukuthi sibhalele indodana yakho lana yabo ukuthi kunento nje engathanda ukuthi umzali yazi yabo mfethu kuyaphileka ngithi. Yeah ngiyadubela kuyaphila khona manje. Siyaphila nathi konje mfethu sewubani kama? Thepho. Thepho yeah bese ngikulibele. Okay Thepho ngoba silana mfethu yabo and umama nango naye yabo bengicela nje wena mfethu ukuthi umchazele umzali ukuthi why silana namhlanje CMTV. Okay. Dumela mama. Dumela ngwanaka. Ushap. Right. So ngoletse CMTV ya tsebo re ke last day ya ka ya go facility ya ke. Tseba ke na le ngwana ke. Ke nna mo hodisa ngwana gago. Ke nna mo hodisa. So ka re ke last day ya ka ya go facility dise ene ke tsebo re o etsa o tsama ka ho hlore o hodise ma. Ke tsebo go phusha bima since papa hlokahala ke. Ubaba washona? Washonile khona. Okay. Ngiyaxolisa kuloko ngiyaxolisa kakhulu kwifamily yabona. So uma uye obhadala yonke ongizana. Bua. Mama. Okay, ngithi uma obhadala yonke le. Nantata asebetsang. Ngwana ka eo. Okay, so o mpatalela university. Mama patalang ka tšhelete tsa ka tsa dikitchen. Ha chaze go utlo o reng? Okay. Baba batla mo. Okay, asiyaxolisa umuntu omdala bengisacela nje umnikeze isikhathi sokuthi umfethu uzange wayithola ibhazari wena or something like that. Azange ngiyithola khona manga. Ke mo lady fela ngizitse plan ke fihle mo ke leng. Ke patala ngwana sekolong. Bua ke seleng hape. Okay. Yeah, hayi bengisacela nje umzali ehlisa umoya man umvumele ekhulume umamele ukuthi uthini yabo. Yeah. So mama ka wa tseba ngire le nna ka gore ke o tseba go motho a jwang. Ke biditse CMTV tlo thusa ke khone o jwetsa nka se khone ha o khone o ntsetsa re le thu ngwana ka ga bua mose why king mama no ka se utlwisisi ke ntse phoso ke sentse ke sentse o sentse okay ehlisa umoya mama okay no akusinde etheni cela ehlisa umoya ummamele umuntu omdala ukuthi uthi usinse makwenze kanjani yabo. Yeah mama akitsebe nka o jwetsa jwang. Bua. Ke prekisitse. Hey. Okay, ehlisa umoya umuntu omdala. Hey. Muthi sikanjotsa ukehlisa moya. Okay, yebo I understand. Ngicela ehlisa umoya mama. Ngicela ehlisa umoya mama. Uhudisetsa ngwana o boetse emong hape. Ehlisa umoya mama, ehlisa umoya. Ngicela sikhulume kahle le ndaba. Ngoba uyasho. Thepho. Mama ehlisa umoya. Ehlisa umoya. Ma angithi that's why ebhalele thina because uyawacabanga mzali ukuthi isebenza kabuyimakala buthi. Yeah. Ungabe le future.
yebo yeah ke mo tshwaretse ka ngwana hae wa pele go a ka kere yeah ngumntana wakho ngiyaxolisa mntomdala ngiyaxolisa ngicela ehlisa umoya mntomdala ngiyaxolisa mntomdala ngicela ehlisa umoya yazi yiko silana namhlanje because uThephu uyayicabanga le ndaba ukuthi ngeke izikuphathe kakuhle due to ukuthi ngobe sisho ukuthi wobhadala into yakhe yonke esikolweni kwaye kena akakasebenzi yabona into efana nale so uye wa decide ukuthi ebize thina wena kamphoqela why ungiphoqa ke sebetsa boima hakale o tlo ntshisa ka batho hape o tlo ntshisa ka batho hape Tshepo wa tsana ho boima jwa makitchen wa tsana ho boima jwa makitchen wa ipheta hape ntwe tele ka mistake ne mama ehlisa umoya mama ka tele ka mistake wa boithu moya mama hle ke o kopa no ngiunderstand mama ukuthi tatela basi yeah yi problem leni problem ntomdala nathi asikho lana utshwaretse ngwana o qala yeah ne ke etsa ngwana ne ke robalana ne ke etsa obvious no yeah and mawungena condom mawunga protect vele angithi beninga protect so impumela yaloko ukuthi mawulala mama ehlisa umoya ngiyacela ehlisa umoya ma ngiya-understand ukuthi umzali uphoxekile kuloko uphoxile kale uhlomuphoqa hape kodwa angithi mntomdala ke phoso etsetsile nini ngisakeketsa no kodwa iphutha leli wrong wena mfana ngithi angithi ukuthi aphela ngifuna ukuthi umzali kube ngathi manje thina siyayipromote lento ukuthi wena uright ngokuyomela mama ngibona ukuthi abake jamodel hayi wena disrespectile because umzali usebenza kabuhlungu yabo ukuthi wena ube right angithi wena mama yes cha konke uzama ukuthi wenze le ngicela uhlale phansi mntomdala ngiyacela no obvious no hayi ngiunderstand ukuthi uthi wena bewungathi wenza umntana kodwa sebetsa boima hakana ke sebetsa boima no ke robala bosiu ke tswa o furu no ke tsetsa yena le ngwana hona le mong hape go bontshwarele ke mosadi wa bobedi o ke ntse le ngwanyanelo wa pele wa go kwa boithu go mong hape omunye untombazana kusilo wamithisa eqaleni yasini uduthi utenkasi imsilekasi Tshepo o tlo di kgona kaofela tsona tse o tsontso di etse and lo waqala mntomdala uke umhlawuli lena lo waqala ke mohlaulile ntate okay ntho le ngwe ke yentse ka ngwana semoya re tlo ilukisa ntho ya qeta le nna sekolong ke tlo tla go thusa yeah kodwa be wrong wena Tshepo because manje wari yamsayise kuthena ngithi umoshile umuzi wabantu okwesibini futhi kumele uyohlawula mfethu ubhatale uhlambe nomzi wabantu ukuthi umithise umntana wakulelo khaya yabo because ngiyazi nina intsha senithatha lento ibe vele ngicela ehlisa umoya mama asihlisa umoya angithi siyakhuluma kahle kunanithi ukuthi manje ngicela uhlale phansi masikhuluma no angithi sesilana it's already nna ke sebetsa fela tšhelete ya ka ke itapua ka maoto fela tšhelete ya ka ke sebetsa ena no it's fine muntu omdala ngiyaxolisa ngalokho no bengitsa inkinga yabo bana tsa jwa ntwe so le so ne ke tlo jetsa jwa fela next no imamela ntho ntse ibua like le no wa ke imamela okay muntu omdala kodwa okay mina bengicela thina itho semoya ka ntwe kana ka le o yentse ke se ke yentse mama o sabe go so yentse tse mo ga pentwe e ka se khutlele moga go pontshwarele okay mama ngicela uhlale phansi muntu omdala ngiyacela sikhulumisane sibonisane mina na ukuthi singenza kanjani singayilungisa because vele damage seyenzakele muntu omdala yabo but now it's about us ukuthi sesingancedisa kanjani thina kuyo yonke le situation yabo so angazi umuntu omdala ukuthi mhlambe ngakujabulela ukuthi thina sincedise in terms of ukuthi kuyohlawulwa lo muzi loyo yabo yeah cause manje ngoba sekamoshile nomfana and akusekho kubuyela emuva kwamanje kodwa singancedisana nawe mzala until naye ngoba kuyifinal year yakhe lena yabo ukuthi ebhale ngiyacabanga ukuthi kukhona mhlawumbe kungavela umsebenzi amathuba omsebenzi untsobona nakhe kwethe mawutu yebo ngiyabona umuntu omdala ngoba uzama ukuthi ebe right empilweni kwayike nabazukulu bakho waphita hathi ke tlo thusa that's why ke funetse batho ba cause ke tseba go tlo ba so wa sa those moya ba utle batho ba tlo thusa ka go hlaola ke ya no ukwatile phela umuntu omdala yena singamforce nna ke tsetsang ka gore re dintho se ke yentse go man no it's fine bana ba ithu o le monyane so yeah ish no bophelo ba o so bokala ka buima fela I'm telling you e wetsa itseng fela na peta I'm telling you umuntu omdala yazi intsha yakule
ya these days ikanje bona bacabanga ukuthi ukwenza umntana is that simple yabo and abacabanga ukuthi nina ngekhathi zenu bekuba ne different between age gap yabantwana yabo not because ngoba niyazi ukuthi umntana i responsibility and wesiphathi balibala ukuthi ibisi liyabiza umuntu omdala amaphampaza ayabiza mawuthi ungangena eshop njengamanje ayapi so lesikolong kwabantuza kadikalispa mara ngithi guaranteed because sithi ukuthi uzosifumana lo msebenzi kodwa thina sokuncedisa nathi ukuthi when whatever connections esinawo yabo ukuthi at least sikutholele somewhere ongathi uzobamba khona uyangithola uzokwazi ukuthi uncedise umama yiloko engizama ukusho umuntu omdala ngiyacela ukuthi usivumele yabo at least okwamanje ngeke ngisho ukuthi maxola kanjalo yabo mara thatha isikhathi sakho ngasiphela isikolo njalo sibitsa no that's why ngifuna bathu ba go pa at least go selemo sesefele no quita no ngaselemo sadilas ngizama ukuthi ngibonise umzali ukuthi umuntu omdala kuwo wonke lo mthwalo nawo sizoncedisana nawo yabo ukuthi at least nawe umuntu omdala uzokwazi ukuthi inhliziyo ixole because manje yabo iyimbile irongo lesenze senziwe ngomfana and angibona ukuthi noma ubane ngasijabulelo yabona ngaleyo ndlela so ngiyacela umuntu omdala ukuthi wehlise umoya sizoncedisana ngendlela esoncedisana ngazo umuntu omdala yabo ukuthi sami ukuthi sincedise no na why usho kanjalo ngoba if bezoqala phansi kubuxelela mina angithi ubize mina ngingithemba ukuthi akakaze yenze leyo nto mina before ngikhona before ngifike lana ngithi ngiyaqala ukukhuluma naye umzali and manje singayenza into leyo ukuthi ungabi sure ngento engekho yabo so bithi yiko ngilana ukuthi ngizokhulumisana naye uma ukuthi umuntu omdala ngiyacela man ngiya understand ukuthi umoshile mfana kodwa ngiyacela ukuthi ungamlahleli isigango kwamanje because kuningi because angifuni ukuthi ebe ne stress esiningi sokuthi umzali usekamxosha la ekhaya ngapha kumele ebhale because manje ukuthi ezekwazi ukuconcentrate eincwadini yabona umuntu omdala ngapha une stress sokuthi umithisile naye because ngiyacabanga ukuthi nakuye nje ayihlali kakuhle yabo so ngiyacela umuntu omdala ngicela sibe nesivumelano salokho ukuthi mayingabe ubona ngathi izinto zinzima manje ufonele thina sizokuncedisa kuloko esikuncedisa ngakho kodwa yena ngicela ukuthi ebe ingane yakho Unale mongwa boitiriwa a tlotla ngwana Unale mongwa boitiritsha ke bone post tsa go pa fela o ntwelele ke focus esikolong o bitsa post ntwa ngwana boithuma no okay no but uyangiva umuntu omdala kuloko engikusho ngithi no mina ngithi ngiyacela umuntu omdala ukuthi masuka lana njengamanje wena rather mayingabe uzosixelela untanga in every way office ukuthi simncedise ngayo yabo into ebengicela kuwe nje umuntu omdala ukuthi ngicela ukuthi singathi masiphuma lana usale umluyisa nani yabona ngicela ukuthi wehlise umoya mayingabe kukhona la kumele sincedise khona umdala ebona ngathi umthwalo uyamsinda sizobulaya vele no hayi ukubulaya akusi yani nawe bantuze fela ontwelle umuntu omdala angithi kodwa uya understand ukuthi neBhayibheli liyasho ukuthi zala nani nande emhlabeni yabona ukuthi uyenzile leyo nto akusisona umntana is a blessing and ngoku understand kwami umuntu omdala likho ithuna lendlala yabo and ngiyacabanga ukuthi ngokubambisana ngokusebenzisana sokwazi ukuthi naye untanga simncedise kuyo yonke isituation ozobedlula kuyo nawe umuntu omdala yabo so angazi ukuthi umama mhlambe khona izinto ongathanda ukuthi sizikhulume off cameras sibonisane ngazo ngivala ishow sizokhuluma kahle entatiwe uyayibona because angifuni ukuthi kuba ngathi manje ngikufaka ipressure ngoba kusase nama camera and stuff as long as umuntu omdala so understandile ukuthi si untanga ukhala ngento kanjani yabo engakujabulela lokho nana go ba fela lenthuzi le buelena antlwelle ke gone focus ka go ke last day ke be sharp ke gone ya sekolong ska sala go na seletsa le jeki mjiditse go ja le satla so ka bentlwele go le sekolong ke shono sa tlo mpatalla uyabona ilezo zinto engifuna ukumbonisa ngazo yabo even off cameras ngikhulume naye njengomzali sobabini ukuthi ngimbonise ukuthi engakuvalela amathuba because manje you are already there yabo you are one step even though nawe ecishe wayimoshela ngethemba ukuthi wena ntanga makube isifundo leso ngithola because manje the more usenza abantwana uyabona ukuthi ngumjita and wena ufundela ukuthi ube nekusasa eliqhakazile mawuya esikolweni manje mawuphuma esikolweni ufumana isipani so kumele leyo mali oyisebe oyifumanayo uqala ukusupport ingane wena so uzoyithengela ini usesemusha kanje uyayibona because nawe ufuna ukuyibona unemoto ufuna ukuyibona unekusasa lakho eliqhakazile uvusa umuzi kaMama uyayibona into kanjalo umthusa yena so ungayenza abantwana abaninzi ibisi liyadula mfana emzini amaphampaza ayadula
Uyangithembisa. Uyayibona. Wangithembisa hauna wabuyi-3. Hayi singiyacabanga ukuthi ntse ko hayi. patetse 6 months kaofela khona ke tlo jwetsa no khona ntse ko patetse ntho Yebo. No umuntu omdala ngicela sikhulume kahle after ngicela nje ukuvala ishow sizokhuluma kahle umuntu omdala off cameras ngoba ngiyeva ukuthi umuntu omdala akaphathe kangakakuhle. Okay guys ngoba niyabona ke siya sakhulumisana noma ngiunderstand umama manje amaphapha saphezulu angeke ekwazi ukuthi eze understand leyo nto njengomzali and ngihleli ngisho ngithi kuyintsha bafethu understand nina ama pain enwakhozayo kubazali benu because umzali manje mase kadlula in all this pain and mawuthi yabheka umzali is the one lo yena obhadala school fees isikantanga kwaye ke uyena lona omeka sure ukuthi umzukulu wakhe waqala lo mntana kantanga futhi ommithisile uselana manje uhambe emithisa different girls kumele lawo bantwana benakekele ugogo into efana naleyo but sokwenza konke okusemandleni ukuthi simncedise umama simlekelele kuzo zonke izinto ozozidinga naye umfethu sozama ukuthi ngimadvise ke mina man to man ukuthi ndimxelele nawe mangabe ungomjida ngoba benikhuluma nomfethu ukuthi abantwana ningabajahi bafethu ukuthi nibazise emhlabeni kade nizobasokolisa uyabo umntana ungafisi ukuthi umntana wakho omzele ekhule ngalendlela wena okhule ngayo because izoku-affect mangabe unenkinga nayo lapho embukele emakhaya ungalibali ukuthi usibhalele on cmtv.co.za ungalibali nokuthi usifollowishe ey'nkundleni zethu zokuxhumana sikhona lapho ku-TikTok sikhona ku-Facebook yonke indawo we are CMTV ungalibali ke mbukelo wami ngikuthandayo ukuthi ucofa usubscribe ushare nama-videos wethu ezokwazi ukufinyelela nakabanye abantu abadinga usizo la ku-CMTV ngiyanithanda nonke lapha emakhaya and I'll see you guys on the next episode Putha umntana sisi mina ngiyazi lento le nomfana omncane kunayo mama. Ngimbizile lo muntu. Nabangani bami Ngibona mina ngiyenze. Uyayazi kanti manje ufuna mina tshela le ehlisa umoya guys mama brother King akholeni manje sibulisela lapho kunonke emakhaya elami igama ningu LAVAWS Prince Lava sinkumkani abanaziyo banibiza nguMr Nzokulayita mshanami